o whawhitako tope ki o tō mafmafi. Tataki mo i tau tolo au sia i tau programa ko ia he whiawhini. Ki mo i tau kamata pa hoa te ik palemia, pepe ki e tonu palemia, mo hui ki minisa, ko le peke whahatau lot, kamata. Tamai mo whawhitai peke a whion, ko hi ko e ngai tāpua ki mo ngai kilesi, ono ko tope, mo lape menu wai mo ko le peke a whion, tataki mo tō, ik palemia, tonu palemia, pepe ki hui ki minisa, kaya mai ka whaiangongo, ke bo mau ha proklama nele, mo ha ngahi whamatala, he tuku atu, ki kakai e whanua, ka i ngata peitongan, pa pe fo ki tōpule anga. Tō wane mating mato, ma kore tanga maluhini a kalaisiko alo, ha mo whamu hui. Amen. Pe fo whatap ki tā ina whio, ta matui, te bawon, pe tahine kuini na naspau, pa pe mo e whareha mo off, tampini skalauni, po tō pa pe he ki hui ko i whanua, pe o whatap ki he kakai kau tak latu pe he ki nau tol ko to pe ngai tak ka nga au e nga sektor ke fonuan pa pe fok mo ta ngai kai ko to pe muri kai ata ki moduan ke fa market i weekend ko hui ko nga ko lava pa pe nga tutu na kapne di weekend ko hui ko tau fononga fa ta pe pe mo tau nga au ko fai ka ki mo au tau fa ta be ke ki malo ene ke to ngai kina iPhone 1 pape ke he tau ko ne fai ke ne afio ona fare pa mo tongo to pe hen pa mo murina pe fa malo nga ko lava fi to nia nga ko to pe va e puri nga pape me nga pisi sta ta nga sesi o fa ko nga fatongi o tau au mai ke hon tau fa sta la ke he ke ko ulagi pe fo ki tahe me la na ko weekend a hi mai gani ai minista kimuri pe me Australia ko ospe fo ke lava tu now Fili Farearea i ngā week mai koen ko osi. Pa koe nau asenita ulua ki ien ko nau whawhelo ngoa ki mai ke ngai whanui Pasifiki. Aina nau i fisi. Pa nau hien pe nau toki whai nau wholoa tue ki Vanuatu. Tau whiwhia lahi pego hi ko nau mahu inga ia ke whai mo nau lava mea mai a Eko Minista. Koen i ko senatoa ona po Penny Wong pa pe kono tokoni. Ko hui ke tau. Ko nau whakahako mai pe a nau ma fana mo veke ke hoko te penga awe ai a foko te mino no ua ai puranga lo tonga pe unau fa hoko mai pe nau fa am ke to fa malo hui yang pe mo to fa ma fana ia mo hoko te nga ka nga te penga nga fa lave mo fo nuan nga to kon fa la kono mai pa pe foko ke nau nga to kon o ku fai i he fa lave pe mo nga fo no Pasifiki ko hi mo mai pe foko ko ta nga go fa hoko i he ni e fonuani o koe ngai me tau ngau ai mo whakalofua me ngai kautahala lahi o maman o tau koe madi leto institutions ai koe United Nations ngai fonua koe ai kautaha koe o kune toa ngai koe ai whakataha ngai fonua United Nations pa pefo koe no ngai wake ke pange a mamani koe ai me whamu ngai kongo ia tau kau whakataha ai tau ore wa kau whakawheitu tau kau i whatahataha koe ni koe a ngai whanua koe no Pasifiki, kau take Pasifiki. Pa unau kau manu sila mo Australia ki ai. Ai ka tue tai miningi whanua tahawalo, o kau manu sila mo Australia. Ai o koe ngahi kawenga lalahi pa unau kei pou mai i hono tokanga kina koe ne whiriua koe ea. Tahafu kia mea na e unau tokanga mai ki ai. Pa kai ngata ai ka tau whitukoni ako mo ki tau tolu i ngai tawhakeke. Kato te whitu ke whiriua koe ni koe uhoko e ngahi whotutu polisi a Amerika ki he toe whatata awhi koe hiki hake koe ai to tongi tuku hau o ange ngai kolo o lango ngai whanua ai nau whaam ke tau whamalo hui ake ngai whakawhitu ko hui ke tau lawa waipe ngahi me ai te tau lawa waipe comparative advantage waipe whanua ia mo hono malo hinga ai lawa ai ngahi whakatau aki i ngou e me ngai mea keke o lape tau toluia o whakahako koe ke whakahako e taimin ko hui ke lawa o whetokoni aki i he langwhalaka ekonomika Pena be fok mo na tokoni na paanga ni mano miliona ko tafu ke sektor na tokoni ilahi na po kalma but ngai mo wi ai ko mo ile ko o fonua na ko ngala mai ko tokoni o me ko ya po no mai ni mano miliona to kai ngata fo ga na to fala mai paanga tokoni ke pacheti na to mai ni af ka ko me ma nga fo ke na ne me mai na fa vakai ki fala ko ni o kun wafu kun salote whakalahi fokia. Au osi sune e ngau ka toko ia.
pena e whai wakai tonu mai ki ai tukunga whawhia maari. Ko kau taha kou na whahako e ngā koe taimini, wawaka na tole mahina e ua, i taimi koe ke ose ngā ua. Ai e koe lava lerei, ai mea koe ia, pe lava lewa o toko nia ke whiwhanonga aki waka uta, tau te whitonga hi waka mai ngai uta mei muri, me peke ngai kolo au mea ni ko hike lava o whakahako e ngai ngā koe ia. Ai e koe mea mahau inga ia, hana whatonga i mātongani. Ai mahu inga tongani ke ngai whanua koe ni tau whingai ake, New Zealand, mo Australia, pe koe uhinga lahi ia, e nā lava mai, e ne mea mai, o i heni pe ana i mea mai pe i he tu step, na i lava pe o whoketu, pa mene kau a ahi aneafi. Ai koe mea lahi ia, o ku aneako aneafi, koe mako ane hoko ope, ai kei tumau e pe, ai ngā ue, ai pure a ngā, ke ono tonga i kina, ke lava osi, a ngā hifare koe ni, a koe ni langa ke kinau tōna hiki mai koe nei wesia hi wafe ua lava katoa i sune ai o singa sunu mau kei whai ngā au ki ai o stari mai pa anga whalahi koe ni tō taha miliona a koe nei whalahi pacheti kau ai ngā au e koe no whalerei mo whakalava ngā koe ia ko tari taha toko ni ko hika lava whai ngā hi ngā au e koe ai waha taimet koe ni ke osi ko sune kau ai me tanu hala ngā hi ngā keke ko hika lava o whakahoko ia ko hike lava lerei peto hoko te pachet ka ho o hoko fok mo pachet te buranga o ave ave farearea ai pacheti go hike to ki fai me ake ki ai farearea i hava ko ai farearea ka o si lava ta mo nga ko ia ki farearea ko ia ko nga me ala pe o fe fai lava ge pa ko kore ta min ke e ton pare me ke ne me mai fala mai mal Malai Premier ke tana kat pen ki ngai me ku me ke ton ek Premier ko e weekend ku hen ka tangata me Australian Transport Safety Bureau ai kuna to na fire investigation ko ki ngai incidents mo ngai accident ko hoko ko aviation ai ba na nawi tongan ki fakakate na report ki he me ka na hoko ki sap accident ko na hoko ki ai malai ba puna Pag na report e mai he mai na ko sune e mai ke pula nga ke siu ki ai but na report mai pe nga facts pe nga me pe ko na ko kai o mai ko ma tu ngai ke to fa ka e pula nga ke hoko atu hanga nga we ki he ta fa ko no wa ke nga hi la o ma winga na pas he fale alea I he mau ava ko ni sune o ka e lao ki he fra mau anga ki he to tupu ko tonga Youth Justice Act na pasia pa ko lao ko ni tokanga I whanau kui lalo I he tau tahafitu tamai ki kui lalo he tau hongofulu tau tahaua ke tau fitu ke tahaua mo tau tahatolu ke tahafitu I hanga hi au nau whai pa pehe he sistemi ngā ke kau polisi pe to ngā pike pa mo whamau anga ko whanau ko ke avea ke ha fitu ke whai hau nau whakalele ai wale vai ke ngai komite fotupe he lao o mai ke ai officer kolo ke kau whai whekau ka mo e tawhakani ke kau polisi e tawhakani Ministry of Justice ke na whai na toha ngāo ke ai kono tau mua nai ke ua e hare ko te whanau I he whamau anga tu ke pe whahinga e unau tō whai ha hia pa ko hia e fu mamafa o ku iai pe mawhai ke ave ke whamau anga ko whanga maare ni ke ave e gui pe ko Youth Diversion Program ke ave na tō me halanga anga mahen ko alu ke whamau anga ke na wafe na tō ke community based solution ai ko komiti ki na hanga na tō whāna tō ngai mo whakaake ake ki o te nefto e whai ai mea koe na ne hanga whakahoko I he hia. O gepa mo e lao ki he ke tautari ke tau ngai aki ai ngahi whakamatala o tau whiawe aki he neti. Tai min whuke o ku I he tūtūni pe ngā whapuanga ke whai tohi he pepa. Ka koe ku tari he whale ai lea ke tautari moha tohi u whai interneti moha taha kuhane whakamooni ki he ngai tohi koe. Pau kau pēki hono whakalele I ngā ue toi waweange whenga aki pia tau te whito ki he ngā ue whakapisinisi kono whiawe ake ngai whakamatala. Kau koe pe ai ngahi mea tuku make hea whika ake mo whakamau anga. Hei kai ke lawaia o tari ai ngahi dokumenia koe aku ave holoia I he neti pe whakawhetongi e whakamatala I he neti e haongo sino ua. E pau peke o mai a hono tatau mo oni ona ia ki mea koe e whakapa mo whamau anga. Ia pia mo e lao mahu inga pita ne tau mau ngai mai ke tau kōsi koe hia kou whahoka ke kompiuta. Ka kono whakafo o ni e lao koe ni he koe hia kompiuta e nai nofu en toka ngana ke ngā ke laptopu. Ka koe hia e lao ia whao ia koe ni alu lewa ke au ke ngai mea ko tau ngā ke hano au ki he mobile
telefon mobile ko ngai nau pe ke fai ko hia tata fi organized crime pe la vle ka policy o mawe mafai ke na wa watu e na wakai ke ngai mea pe ke to mai ngai fa matala me ai ngai fa matala fi ka akpa mo fai ha hia ko e la ma winga tahana ma to tari ko cyber security me ko ni ki malu iki tau tolu faka e teknolosia pa ku tala no la ko ni ki tau malu ngai sistem ko tau nga fa computer pa mo me nga fa computer ko ki teknolosia tau nga aki pa ka provide services ko tonga ni ki nga ke interneti ngai computer systems ngai software mo hardware ngai aki ngai ka ta ko puleanga ke fingai ke maluang he ko hi fa ho ko cyber crime mai mo mai no pe ai fa hu ai fa ngai ni ke system a pangke pe ko ha ka ta ke to me ai ha paanga pe to ma fa matala aunga ke no fai aki ha hia ai ko cyber crime me pa mo cyber security ke tau malu fe unga ke ua e hu mai ha sino pe ko ta me tu o hu ki loto ki tau sistemi o hoko ha mau mau ai ko u lao pe ka wa pi ai pa mo lao na e tali ke tana ke lao ko empat meni ai ta ofi mo frasi si ai fil mana ko o tau nga fa ke lea ko laulan ai ta ofi nga anga ta ofi he ako ta ofi he mala e on sipoti pa ta ofi he mala e ofi fa tau aki ke fai halaulan o magatunga i nga me ko ke toton to fito ki tui fakalotu ko fitu te hau miai ko matakari nga me ko mo maheni pe o fai ha faka ke he o kakai ko ya ko hi ko I hono whakahoko nga awe peheni. Wakai ngā tai to ta ofi pa mo hono ai lea mo manuki ha matakari pe ko taha maulalo ngi akit e ta ofi mo ia e lao. Pe ka wai pa mo hono alase ka kai fefine pe ko sexual harassment. O ta ofi e lao for all coin. E toki o mai mu e lao ke money laundering for paanga. Pa mo proceeds of crime o ke nga ke crown Attorney General's office ke fa huma me ke ave ke falelea. Ma lao na lave me ke pa me press conference ko o si ke whistle blowing pe ko hono whakaata ke taulea o whea mo ngai whihala ke o koko ta tau pe I he puleanga pa muni kaungawe ko e tanaka pe ke whingakon mo Australia Australia mo ngahi me ko ni po ngako ku iau I cyber security ko na tano ke ta mo climate change tokon me ki tongan ke taulava o mau aivi fe unga mo tau ke fe unga ke tau lava o kole ke ngai panga fa maman la ke climate change we fa me na popo ke aviation ta fa ko ne ta flova puna civile au ka wai ai me ko na fa hoko investigation timi ko me aselia pe ka we fa me na tokoni mai ki hono o mai fale mo tokanga mai ke lulu tai airlines pa mo tau civil aviation office pe que fa aussi que o comité kabineti fiak ngai pilisone a lo tonga fa ta ko se a comité ki ngai pilisone pe si o le ki facility ko lo tonga ia ngai pilisone a honi na fonga ngawe pa mo fiema we fa le na lao ko tu ko elia ko ni elia uri akita pulianga ini toka ngai ko no ngai fatonga pa fa toka ngai ki ko alpe mo taimi mo fiema ke to le yang ngawe ka te na to avec pilisone ko ia I tongani ka tu ke mi sa tang mamata na ko ne to nge o fa papa be ki ek pandemia fa malo e fa mari ko ni ki follow ke asmai ka ko be I lau mari ko press conference ki te au ko fa mari e ni ki mau dolo ke mau o atu ai ngaue puri anga ai kona te watu he paremia me toni paremia watu e mau tolu e mau ngai ko fai mau ngai ministry ai au ku hinga re vai ki au ko fai marien ke mau watu ai ki kakai whakalukufua kai ke ngata pia muto ai au ku fa malo atu ki muto ko no ngau he whaki puto ai ko ni ko mulawa o mai ki heni ke mo fehu ia mai ai loto e kakai he ko ka veinga e mau puri anga ko ni ke whakatafe mea ko toa pe ke au ki he kakai ka ba wa me e wa ke kakai o to tonu ke fa si o ke ko e ministry e wa ko fu ya u ko ministry ko ke tak ma fo wa veva malo mo ilo ko to pe ko tourism industry ko industry hang hanga we anga
na fifiri taimi na humai ai ka me ku ia ko industry a tourism he ko me au tila mai kakai ka fola eva to ke mai no ke te au ta ko fare nga au ia ai ko pau ke fakalaka lakai o mau toi ke mau tau ke mau industry ko ke mau tolu ko driver hangi ha faka uri o economic growth atonga moni pe ngai ministry ke he ai ku hinga ia ko ia pe ha fa hinga activity mo fa hinga mea o feka aki ia pe mo kakai ke ma na mo ui ko fola eva o fall in ia industry or tourism ko te ki lave pe ki fangi me pe mau o si fa ha ka tai mi hangi ko ni ko world watching o wa no lao ia ona pa ko pau ke muy kai ko to pe no operate world watching lau miliona pa anga hu mai ke fonuan ta te fito ki va ka ku ki unha ke pe ha pai mo ewa mo tonga tapuni ke na frafio fia ke ki lava ke te lahiang e ta fa ko ya ko ki ta fa ke ta ha ko roto ki lava pe ki ai hen mo fa lava pe ki ai ko ta fa ki ko beautification ni ko ta mi lahi ta fa kau pe ko mau inga nai pe ko mau inga fe beautification ni no beautify ke fra of tonga ki he motu ani ka pau te ke lere mai he hala o ke sia o la ko velo to kolo he ka te ke lata ko ta fonua ai ko ki konga ia ta ha mau nga we o wai palseti ki ai o stala au ke mau ka ta mataki nga we e na corporate plan tohi ai ai me ko to hi ko veve ko fi haia ko ta ko new mo veve o lunga ko fi haia ko no fakala kala ka inga restroom ko ia i tonga ni ka to ka wa me ngai mata nga ka to ka pau te mo sio ki ngai restroom ko e waterfront le me wa fu na ki fa wa ne maulave ke ane nai hange ku mau hange ki movete atu pe ngai ministry ke ko maulo to ta foki ko to mai ki mau tol for now e foi tai mini ko nga ke ta pe fitu e ke mai pi ma ai ngai me ko pa ko o si ko ni ko e ta press conference ko ni te mau ka to atu o kamata e mau sivi me tau poto mai puana wa fufuna os remotolo ia os reno farele ia anefi mone po o mai ke moment ko ni ma ko ki konga ia mo ngai konga ke pe e ministry ko ni ko nga resort ko to ape fare no anga ka ngai hotel ogu mahanga ma to recommend ki customu ke fa tokoni fa ma na city mo ngai me ko ia pelava ki defer ki delay mo me ko ya ai ko ka to o me ko to ko tongani o me anda ya ma to ke recommend ke fa to ko ni ko ka ke na do ma ko ki ko nga pe ta ta ko ni fe ta fa ko ni i ta fa ko no tourism ko ki me ta haya na ma ule tu ki Japan i na wi pe ko Osaka Expo ko expo ko ni na ha ka to nga me fu no mama ni ma wo sell ai fonua ta kita ko fe fa ha to ki mo do na na mana koa ho tau ki fonua ta tau faiva show mo tau handicraft me ka to ko ya ko me ngai show un fai Hawaii lau miliona pe ngai pa pe ai ko no ko to activity ka to ko ni una fa ko to i tourism ministry of tourism ai i uhinga pe ta ke grow it our economy te foki mai ke ministry ho no wa ko justice fa mawanga o ku launch i Hawaii ma de mo yai pe kai kai gente ki flota hawa valu ai programa nui ko digital identification ai e toko ni le vai ki tau civil registry system ko tau tolo ai ko civil registry system ko tohi tau ko tohi mari ko tohi pekia ka tau me ka toko ya ko tu tai mini o ke menuo pe te alo pe ko tu line o ke alo talatu ki he ka unga o te na talatu e risi me ko alo ko fa kakato o se a ko ya te ke alo te to ha ko me ko ni ke launch aho he ka awa hi wa ko ko le be ke ti bi ma ki ha fra malo ia ni ko kamata ia te ke lava pe ko no fo me api o hu ke app ma os fo tu ke alo ma o me ho hingoa ke identify ko e ko ke apply te identify pe ko app ko ni ko sione fi nau ko tangata iki ke riri hono hingoa ko sione fi nau toto nu pe aya e launch a Hawaii va me ka to ko ya ke tau foki ke tau tol o digitize me ko ai e ka mai ga hai mai ga potunga ya ko potunga mo ui ma tu la na ngai re me fa re ko ti e kamata re va he tu si Hawaii va fa ya
ka ke pe ke ta wa ke ha pito ka ko kamata anga ya pa ko fa malo ya eni ke pandemia ani ko ne ti sa ya sinik e na o mai ai legacy ko eni ko tau ki fonua ko tonga mahalo hoko ni mai pasifiki anga fa kau te tau kau te fonua pasifiki to titi tais e ta u me ko to pe ai ko ki ko nga fa ma nga ma ko nga lahi pe te wat ko me fa la o so atu ke ti pe ma u la ko no ma pasi ka no fa ka luku fua ma ko ki report pe ti pe ma te wat te taimini malo ma ki me peta ku tana ke tu ko si ma me sia ina to no million ko na to ko ni ko ke na fo ke vaka to tai loloto ai ko na to na fo pam to vaka to lu ba ko si o mana to no million na mai ke la ba o fa ka ko nga ko ya pa ku ka pe mu nga me ko mai no mai ya ka ke to ko dreva ki e time ko ni ke hanga fi hu i pe nga me mi ka mu to ka to ka o fa ngo ka tau toki ako ato. Ola? Ola ke hubanga whatapu. Tau me pitu nek paremia mo e. Ek tokon paremia mo e hoi ki minsta kapnetiu ni au mea hen. Peke kau whai ngongo. Malo pe ngā lahi mo e ngongo whawhiwhia. Mau whanongoa e whiwhin. Ngā lahi mo e ngai makamai de lahi ku. Whai o hopule ngai paremia mo e kapnetiu. No kodu whiwhia kakai funua e whanongo mai ke ngā wawe ku mo whai. Ka koe mangi isi o ku kulot pe ke whamole mole pe whaidona. Ka o hake pe mua. Au ia e whainga tāmaki whanatūla ku hoko ki wawa. O ku honge pensini. Pe ako tui koe isi ko ni. Ka i ulawa moha ni po ngahi po mai koe tā mai koe kore toko ni. Ka honi nau leo takai holo ke whinga ke uta hangahi talam pensini o waka ko na mawahe ata ni ani hoata ma me waka ko mawahe walu o nge maanga istalamu ai tongan fakato ko bi maanga istalamu ke uta fa oi ko me fa mamahi e para mí ko me ko ni loloa ma ko loloa ta nge historia o wa o ko ho pensini o alu atu me wiki ko so ha o ko ni pa ko amanaki o pe ko to kilawa he wiki ha o we fo ke ai mea hoko i wawa ta mi komata fo mamata to fua pe ko ke ngata i wai kun fe nisi o sia se tonga ta taina o ku kamata ya bongbong ka ko mudo a fa ka na ta me ka ko ga pensini ko nyai pe pensini au ta te o mo tonga fa na tak pang pe tolu noa ka ko lai ne ma me heni me fa ko ni ma na o ki fa ko ni ko fale roto ko sias katolika ko i loto ai lolo ko fu kiu he laine pe a be ki a hon turi he ka polisi ka kai ona te no fata poloka hala ko ngong fa mama hi ki wa pe ko pe ek pare mia e lava na yo ala mai puri anga o awi havaka pong no havaka ke lere ki ha penisini atape ki wa o ke ko hipe ko me anya sias o una conference ki mo na amanaki atu e lava nga taritari o me ko na ure akpe ki mua ke fa to kang make ko na ngai hal pure anga ko ki hala pe ni lava mono ha ke pongin de ke lava ngai hala la e de ke ot me ko ni ngai me ngai ko ne pe ot mi fa de vai ki lava ave ko una pe fa to kang tu ga ai ko ye le vai me ko la lava tu ko pe ni pe asi o make ha pure anga ka lo ya ko fa ek minister mi wa o he kabineti direct wa pe indirect ko tama prinisi ulkalala ka ku me fo kitongan ta pa mo ko brango ko ha ek minister mi wa e ka to ka kai ko ni fa fo le re lo to na hik na to brango ni ke mo pure anga ben pe ko il pe wa me fa politikale ai premio ko le bini mi wa e lava ke mo no ha vaka e ahoni wa fia le ri po tau au ha pensini ala lava pe ko ha fa inga tanke la lahi ko ngai no mea ngau ato ulif la hiki hanga futange fa ogloto leri manga lori pamu kiloto to pamu i baba ko talamu pe ko le uluaki pe mi wa fu oku nau fainga ta ia pa albe te mi ke la hang e nau ne ope ko ka tu hua na saya ke mau mawahe he ko pe ki fa to kanga nge ka mau to ma ko nga pe fa ka kai ka tu be ki ni afio mo to ko wa e pa mi o fa ya ho ha lahi apito o e whamaro heni ko hiku
Ko mo lawa tali ngahi lao lahi au bito. Ngahi lao le rei mo na mo tali. Ka wai lao kon he tau tupu. Oku ai make ki na tol ke toka e ki ko lao ni de talo no finga ke bi lawa ia. E mani tu aku he tamina fale ale wa no wa na o hakupe. De lawa ia fai. Fumalo de lava fai ko lava e puriang ko ni ki time no. O fi au ia ki toka make. Ka nge e pare me na hoko ne puke he ka polisi fa na wakto la. Mai ka tau plahi I mataki e ua ko osi. O ko ho ha ki ai. Ko me ho ha ki ai. Be ka ha tunga na uha o kuna ave na tolo tati kite. To te au tupuen. Ko poinu ko o hake. Ko fe la o fa ilo ak na tolo. Ko fo uyo na tolo. Pe ko fo uyo pureanga, ko fo uyo ka tauhi. Ka ke tu ya ke matu ko tola ta na tolo o sma vai Maria. Pe o e toli ka te fok mata. Ke ka tu ton ke fa te tu hu ke matu. Ka tu hu ya ke ka tak ke fono. Ko le pe ke fa ki sio ma ke ki ai. E wai ho ha me ka kai pe ko ha ka me hoko. Ne na si yo o pati mo na. He ko to tupuen. Pa na ka me ko te na fai ko ta la no pe. Ko poinu atu ke fa to ka ma ke nga ke to tupu fono. Ko ni wa la na mo pas fa fita. Ka una ke he holo pe. Wa fi tu ke ai na wo ki ai. Na ko anga fu tau fa hau building ko ni holo ko. Tu ko ko ve ko to pe o mai to tupu. Ta la no le rei. Mai ma to si o ki ai. Ka ngau fu holo on tu pe. Ka o na ku me fu ata ke no foi. Ko fotu fa ka ko pe. Ka fa ma si o ki pulang ko ni. He fa ka of. Me ko ni ko ka tu me pe pulang ko ni. Ta lu ni pulang fi o ga to kan ga ta. E fa fita u hoko ke mu la va solo wa. Ba mi ko ki me pe ta fa to kan he ni. Fa mo ko ka. Ko alwen ki mi sta ko ni o fa mauanga. Fa mo me loto ta dai ni me fa pa la. Ka wa fe hu ia I he no reviewing I me ko ni ke fa pe ki me ange ki ai e puleanga pe mo ka ni he ko tui ko me ko ni o serious. O ku mahu inga ki fa tonga ma ke ki. Ti fa ta ki me fa pa la. Ko lakanga ko attention yale. Ko lakanga ko ni o ne pule I hata ko to pe ke fa ilo ya hia. Hafaya hia pe. E malu puleanga. Ua. Ko lakanga tatau pe ko ni. Lakanga tatau pe ko. Ko ki utano ka to ta ko lakanga. Ko la ko na mutari ko ke enjoy corruption. Ko ke lava to ta ko fra ilo. Ka ua ko fra ta mai attention yale. O de se fe pakia. Foi to ta tatau pe. Ko to ta tatau pe ko ni. O ne fare e kabineti. Pule urak e fonwa. To ta tatau pe o ne fare e pule ai fata to ko ni. To ta tatau pe ni fare e pule ua. Ko fare alea. To ta tatau pe ni fare ka to misa. Una tonga portfolio ta hiva e fonwa. Ko to ta tatau pe ni hanga fare ai ka unga fa pule anga to ko pe ni mafe I tonga ni. Ko to ta tatau pe o ne te hanga pule ka fra ilo hia tau ta ka ta me tua. Wai tau lao atake ke fa ilo ko ia tau tainga me tua. O ka ko pule anga hia ta. He ka tikala ko fa ilo ka te fok be ke to ta tau. Ik pare mia o fe paki. Tau no fe paki ku tau si Sofia. Anga himea na fe tatu si ai e fa tatu ko ni me pule anga kapinet ko na to o si atu. I fe paki tu wa olunga mo ngai mafai ko ya ka ku mu sia mo ngongo sia lalo mo loto. Ko le ke fai mo hato si o make ki ai. Ko isi ko ni o ka isi ma ai. Ka ku o ia par palema. Pe we unfair au pite ngai me alahia. He ka ki lava ko fare I be porque te albo fare I be porque te albo fare I be porque te albo fare I be pas be pa fu alunga tau tu ki alal pa tau herita a olunga. E ni pe fai mo hamusi o va ki ai. Igual tu o ki ai ho ha alahia ki ai. Igual mia ko honge pensin ko ni o ku fa to fanga ha pai mo baba. Ko ki fok fa osbeki. Ko kole. E ka ke lava ke Mr. Go Public Enterprise. Maya mua o motu nga ofa. Ke hoko ke waka ha pai mo baba. Ke na siofi nga himata vai pe heni. I he tu go private sector. Ke lere pe fu waka no ko uta pensin ata o ave hakakai pasese ai. Ka pai ave hakakai pasese e fatu tamak. Ka lere aki ke tu hange ko tu hilolo tongani. Ka ko ni tu ko te minifo ko ka hale o ya o baba. Ka ke hale o hapai. Ka fotu. E ka ke lava ngo office ko wana. Office ko wana hapai ko vini baba u.
ke na lawa whengau aki pa moe fisa, ki he waka, ke siofi fie ma wiviri a kakai. Siofi se na whainga tai. Oskau taret ko alo, ai waka ke alo. Ok, malo. Koe. Ta kotu mako ki mea behe taimini, ka tau hoko ati. Koe, ko moana bito. Na e whahako mai he minister koe, une tonga i koe ngahi businessi. Une tonga i koe ne mawhai koe. Na e whahako mai ki motuan ane afi. Ko hatu tang mai ko ku no ko ke lava vaka aluhanga tonu ko me fish ke ki toloi mane mau na mena fa ko mai behe ko ave ka taha me hen pa sector atot ave pensini mo lolo me hen ka una ta ofet o wa hiki me to ke vaka i pura ke hiki to tongo me hano hiki ko to tongi ko freti o lolo o ta ko lolo ka na unga pe to tongi maheni ka sai ka konu ke lava mai ke fai o KCC pe ke fa vai ke ha togon na lava va ka mo a ka ko to ngai ko va o mau kau ko to ko va u la ta ma to ngai kin pa ko malo ho ta na ki mai ko to tu ko fa la mai ka pe fo ke ta me ko i ko to ngai kin ka to ka to kon mau pe ngai fa metala o ke o mai ko to de fito ke honge pensini ko ke fa nga ke na lava pong hange ko me ko le mai ki ai ke me ko ya betu me pe vaka ke lere tu pe ke hi ke tonga ki na ka ngona bito nga me ko ko ya ko hi ke te en conference me nga me ko ya ko me ko ki he to tu bu tu nga bito ek mista por dis ka ne lavet ke pe ke tu nga ko ni o attention seniare mo me to ki lavet ke ai minister ko to nga me ka na lo fa na hoki hopa na tu vaka if na e ki mo le fa nga ma tamak Koe. Malo. Mr. Police Carlo. Ni sutone a fisika no ala ala. Koe. Koe isi kon e kau pati ko hang out e to pu ko i mataki ewa e fai fata hai polisikolo to ta fitu pa mo kau polisi va kon ki ke community police pe o fama apopo mai e ngahi compositions o kakai pa mo e fitu na nau yai ko e me be mahino ke motuani na o kau e mo kau nga fa pure anga kau e mo tau to matu tu angi o ke fai nga we ki ai he ko ti te la ko famatala ko ya tene o mai fo fe kau to loloto angi ya he me ko ta lava sio ki ai na o kau fo ka we he o vale ke he a o ka ki ha fo i taimi ku lava he fai nga network ko ni o tana ki mai ka kai o va to ko te au tupu e fa maha ko he o se tapu ne ngai pa o wai fe kau loloto ia un hanga o mai pa ko fai ngau loloto ki ai kau polisi ke whakangata ai fai ngā whakau o kai ke utui ko fai ngā urungangai o ku totonu ke tauhanga o pusiaki he koe ngahi i pore o whekuki pa mo i tau whanau pa mo i tau tupu o ku kau ngahi fai ngā whakataha angai koe ni hono whakalavea i ki nau tolu. Ai o ku whai ngā aue ke whakangata ai whahinga mindset o ni koe urunganga ia o ku whoou ene au mai. Ka e kamata ia me he kau ngau whapure anga na e puke o ku identify mai me he wai ke totonu ke na ke asima whahinga irresponsible o ulunganga me kau ngau whapureanga. Toton ke nau tue ki malu yangi ai hako tupu. Ai ako e konga koe pehe ku whakailo nau tolu, kai ke moonia, hange koe whamatala TPM, koe lao koe nina o stari, youth diversions, koe u process ngā ue pe, he kai kia hataha ia e kei whakailo pehe whaunga motua. Ka koe u whaunga ngā ue pe u pau ke profile ai kau taha ko toa pena ai kau ai pia mo e pausio ai commissioner policy ki he lao kone ota in public place
ke whaha whakangata o ke lava he kau polisi o ia mawhai ke nau dismantle ka owai whakatahanga me toko hongfulu. Ko no hinga pe ke titea ai whainga ulunganga ko ini ke uai whihiki taki holope. Nai kai ke amanaki au kwa, nai osili poti mai pe me tonga ta fitu ai funky catering pe heni, funky whakatahanga pe heni, ka nai kai ke amanaki o aloa o ke te au tupu. Tau tonu ke to kanga lahe whonuani ai whakalukufua, society pa moe. He koe whakailonga me nia wai me ai au, wai tsunami pe koe pe au whe kuki moe tau whanau, kau kai e tau au ea ki ai. Koe o ne hanga he mea koe ni o mai whakaukau, ai mahu inga koe police kolo, koe kaupori koe le mia koe toko lahi koe o whatahan koe ni koe toko te au tongo fulu tupu. Koe ki police pe toko ono na nau involved ai, pea moe police kolo, maha koe police kolo a pea mo tonga tau fitu na waha toko uango fulu tupu. Kana nau lava pe o mapurei ai whakatahanga koe ni. Kana kai ke o na o vare, pa kumahino lewa na kai ke nau o amanaki ke toko lahi koe ni. Ki au ka pau nai hoko ha whetā aki. Hoko ha lawe ai he kau police kolo koe ki hanga he lao ia malui. Au mahu inga mea koe ni he nau o reisi pe mea koe ni mahu inga ke alaini mai kau ofisa kolo, moe police kolo, moe kau pure whawa he malu, o whatongia, o polisi, pa mono purei, o community. Tai mini foku whe pāpāsi aki holo pehe office pare mia, moe office mia. Kau hanga he issue koe ni o highlight mai liriu, ai whahinga natula o tau atakai mo society. Mahu inga lewa ke whahasio ai, panai o hake peia he whatahanga koe ni. Nai tu oue mau whatah mo kau polisi, pa mau whatah pa mo kau polisi kolo ke tala noai, ke whaha hatoka ngai kina whainga atafo ou goni ke ulunganga e o tau tupu. Koe mea koe ki he pensini e lavlav, koe isiu whoke no tauto o hake mau pēa ai poor planning e tau ngahi infrastructure investment ni mo e umea koe ia. Ai kau o hake pe umea koe ni whai pe he whainga ke whahano mitigate, kau ni toi o hake pe mahu inga ke toi revisit, ai mea koe whakatū, ai parani whakawhanua moha ngahi infrastructure ke in place. Ke ua e hoko, koe mea koe ni o ho mi hoko pe he tau ke tau. Kau koe tokanga ai motuani kai pe ke cabinet koe ni, me pare mea ke whahinga solova anga mea koe ni ke tātua ta. Ia koe mea whakasi pe lau, o mai pe ho whe ui, pea o mai pe mo o issue, o te o mai ho whakaukau, mo i whakalolo. Mr. La, te ki mebe ku tunga beke tau wakai ki ai. Lawe foi ke attention ya repa mo public prosecutor na ke pe. Ka koe mea koe ke mawhai koe attention ya re. Koe mea pena ke hanga whakatu he wanoa hongo fulula lapa ke toki. Koe tau whenga ka toko ni ke vete u palaparema koe ni koe mea tau inherit. Tau whenga ka toko ke vete he ku iai ovare pe mena kai ke forces he kau fatu lao e aho koe kau o mai kau koe no implement koe liriu he wanoa hongo fulu o tau si ai waha no ngai palaparema mono matawai wai kau whai tokanga ki ai ke oi ai koe whakailohi au whai he Director of Public Prosecution. Iyo, ai tari kita koe na whakalelei e lao o stari e whalelea ki hono whakatawa tae na e sino koe mihi malmalo e attention yare ke ne whailohi ai maino ka attention yare fwoi tin whai whale e pule angapa moe ngai ngako ne whai mo whainohino pule angapa ka koe whakailohi ai o whakatawa tae na he lao e na pasi whalelea e Director for Public Prosecution. Ngan tu kita mini ko hike tawa tae na
o ku hokat pe ai development partners no totongi ne ono wahe ita taina pe me liable ke pulanga pe ko sektor ke ka ko e uni fa fa lo hia tari pe pulanga ko si anti corruption mo me le i fo la ko ya o ku foki pe ia ki atensioniare ke ne pe mai io pe gai ko ponia na mo tok pas pe ka forma mo pe na mo tok pas pe fa le ko ponia ko ya ne ngo pe tal mai ko o fai e tala ke pa he to ta fa i lo ia ka foki pe ki atensioniare ko anti corruption act ne passe wa ma valu ta ko ya ai ko hinga ya ko me ya attention ya pe ke fa tonton ke la ko ko ni na ma o si fa tonton ne ma to le allow after ke konisu to ne ba ngai la fe ko aki ke o ange ma fa ye ke ma va he direct of public prosecution ka kon fa tonton ko la ke ko me ke fa ho ko ya attention ya ke ton ango la ko ba ke asia ha fe tu ko determination ko case ko pe ku hia ke fa ilo hia e passe me attention ya ke direct of public prosecution ke si o ye ke ai ka ba ku ma hi no ya ko o ku lave la hia pe te ne fa ilo ya e ai ko no ma fa fo pe ka pau kai ke fiunga whakailo pe kai ke whakailo. Ka koe fupi a moe mawhai pe ia o Anti-Corruption Commissioner he ne lao pe koe ana, ke ne whai e whakailo. Ka koe whai hala. Ka whamuri pe ka kuhi pe ke mo te mea pe ke lao, he kai te ne lawa ia e ka ke kai ku whawhikiki ai, mea pe ne lawa ke e misa polisi mo oni, ke wanoa ngo flu ne whai li riu, ka ne pe he fuki e te mauli riu whawaiwawe, ka te whalerei, me wafe ngo fulu ha ke hon te ki fa to di riwe ke ku instituto ne ko poini a ku pe te morava ki tokoni mai ai he o tu fe pak ko le pe maro betu ko la pe ke ko sa mo urisia ai u fai long fo mai he me i public anti corruption o si ha o ye me commissioner fra ki fa mawanga o si ha mo nga me va pe pe na nga we ka ku mai no fu ko va ka ku hange na ha bo ha ka ku pa pe fa ha ba ka ke nga da fa ko ni lahi ngai mea nau si hao nau tolu. Malo bito ek palemia o ek minister. Kata ko fehu ko ni fika akon ko me tau tai mo ko hunu. Ko hana e lolo e vai taimi hono ta ofe tau tai mo ko hunu. He mahino mai I helipote polisi na e mawai e tau tai tai whakalau e mo ko hunu I wawao. Ka ko no wape ko hana e mahino e ka me mi pai poate ki ngai poate business e pule anga pe aku toko fiha nai kataki malo I kare pe au ai mea ia ko moko hunu na si ha o foko me ko vava ulahi lahi ai ha o me go ia ai moko hunu ka ko me ko fo fare mai po ngai do da na pe ton ke te ki lo hokka tu pe ono whakai li go ke lahi ano to e whanau I go o moko hunu ai ko me ko na mai he taimi ni ka ku lere o lahi o beto no polisi e me ko ia ka ganga ko na waka taimi ni mo waka be mo na to na aktor no ke tau ke fa tau tai na ka na tal mai ta ton ke tau hia tupe na fu lai no to tai he ngai tau mai ko ka ko ne to ko ngai I he taimi ni ka na ngai fa la na to mo fangi ni ko o ku ma ko ki na to min ko ma to tonga be ne ngai aku ngai business sai na be na o me o ma wai ko ngai me ko ni ka ko o sitari e he kabineti ai fotutu ai minister o whakahoko ai ngā tare kita ko ni ki he poate ngā business ai pureanga ai nā whakahoko be ia ko he mea ko si ko lava pa ko ni ngā kamata ke whakahoko ngā ue ki ngā mea ko ia malo pito e mau whainga mali e palemia ka mai ho ek minister ko e ki fewe ko whakatangi pe nia mi ni I o kun mi to ko lahi na kau e ma o ngau ko e ki muli whakataimi ko e ko e whakaaki pe me na o superannuation o nga ko e pehe e ni e to ko lahi e ni na mau whainga mali ko e ni o na whainga ta ia e taimi ko process e ko e na o superannuation he oku ya e oku tuke he taimi lolo pang na whainga ta kai holo o iko na o ngau ake u HN private
Pea o iku mole nau ka koe nau kole ki he mia mea pangu ke ki hene minista ko ia mia. Koe whako tu pepe lava ke iai hawa ai nau tolu te nau lava whaho koe whetu taki koe whekau aki me nau supa ke ua e hoko apalo palema. Ke mau mo vavea nge hono process koe e nau supa koe be malo. Malo, pito, o kai ko hapalo palema fo owen. Ai ko menina hau mo be hinga tau ki mo kono hinga fokia. Toki tuki ko se tau whapanga ko aseria. Tok whae whamabo ko ai mea whakatau hitohi koe pa mo whahu ke pureanga. Ke tuku hau o toki osi mai mei ai. Eko mai kau tax agents ki ai. Kana pia mai wakai na pehe ko hui koe taim no unau ai pi tonu whakataki nau tolu. Ihe mea koe ni ka ke tupe me mua ke mau toi wakai mo ke nau tolu. Ko hui ka pau kei hoka tupe palparema koe ni mau pena ko lava solo tako kei hoko pe. Ke mau wakai ki ai pa toki whakahoko mai. Whapokalama administra mo le potunga ue ki retio. Ke whakahoko ai mea koe po hai tu kunga kui ai. Malo. Olau, te hamea? Ia, tapai koe ki Paimia pa mo. Toin Paimia me hoi ki kabineti. Ki Paimia koe hoha penia koe talang whafonuan a rekoti he TV ai pureanga. Pe tapai koe retio ai pureanga ai free set. Pea koe e whakaria ka nau tole a koe ape mahte ki tatau. Koe mahuinga ai rekoti koe ia. Koe ngai kutia ke tufo mai pureanga tatau e polokalama koe mahuinga koe ia koe ngai information mahuinga ke kakai. Nau kore haku tatau ai. Koe mea ko mai ka te au koe tohi mo ua koe ni unai o mai tamai paanga e ua afe tupu ka maha tatau. Ai ki mea ulomi mi te tahape pa punakaki mai. Koe kore be ke ka pau o kuhu e ka hiki mea be ni ko ha pisinisi. Ke nauhanga o whakawhangeta ia e kakai e whunua. Pea whakatake o maha maunga kemra ma maunga mea hiki ke o mai hien. Kana ma o manati matolu koe le teo e pule anga koe mea e kakai e whunua. Ke maoto o mai hautai. Pai pia ki te tong sisi e pia ki panga e ni manoa. Ka oe ua afe tupu koe kai tui au ia o whakapotopoto. O tō tu a ia a mea ki te au kai ki utui o tonu. O haki pia au ia he koe e tatau ia te au o invoice o kapau te o whi mau ia. A ki tatau e mea koe whupanga nea ke utotongi. Kono ua pe ki ai. Ko ki lapeo ki ai lau. Ape koe ke YouTube o download me ai. O ke pato no download i. E lava tokone mau tamasi i he. Ai po all time ma foki au. Ko ia, ko ilo pe au ia. Ka koe me mau record ma ton mahanga whaka iki summarize e u mea. Ai ko te malama tokon whakateini kare ke utike te alko totongi e mea. A totong ma koe ka mau tolu ka mau ate mau tolu e mea. Ku mea mau totong tuku hau foki le tio tonga. Ko ia. Nā toni anga eke he walfit po ni ma. Anga eke walfit po ni ma o tai totongi. Ke nā hana tō whai ngā. Ka te mau tokone at mau tolu hen koe mau tatau e i he mahiki pele ko. Katak pe Paimia ko te follow up pene whehui ane nai ai me mi pa kone ai po te pule anga kataki. Ia, ai ka me mi pa, tu ka peke ek minsta o koe ni utonga ngai pisi se pule anga. Uia, koe mena te whehui mai ki he katokolahi. Ko ia. Ngai poate. Ko ia. Koe, tu ka peke ek minsta kataki. Koe upoate ke he nima. O si fotu kia e tau toko tolu. Ai ngahi ai koe minimum requirement pe ai lau. Ngata he poate koe ne utilities an wai uhila o ku nau toko wha. Koe whakatutu whau koe ni mohono tokanga i ke manage mo ngai whataha. Mahu inga ke nau raki ngau he mahina ua koe ni ke business plan. Koe ngahi koe uhinga whoke u tau palo pare mai koe kai ha mape, road map. I pe ko ha palani, ke ne hanga o tataki e whakamore mo whahok whatongia. Ka tau toki uri eki holo pe ai o toi lahe ngai whakamore. Koe whotutu whau koe ni i he pot ngā we. O kune hanga ai o whakasisi ake whakamore ono whakalere po ate ake taha miliona. Nai mau e whakamatala me he Pirinis Kalaunia ne nai ko whamoni mai e whatatoko ni ki he lao koe ne public enterprise. Nai whau e wafe wata. Nai kore whoke motuane lao koe ia kai lava ke whakalelei atu ai he koe whaunga ngā ue mo e palani ngā ue totoni ke alaini whakatahpa mo e lao.
ka koe whakaukau ia. Mahalo o ku oange ki he poate ai ki probation mahina ta. To confirm ka toa hona apoini he hiri ha mahina ta. Iai pe whaama i pare mia ke lawata mo e risiko ia ke hene awhio ke na whi mahino a ke umea ko ia. Ono mo nifo ke koe ke aha ko ngai lau whi mau ke toe wakai ke hene awhio. Ka koe whakaukau koe ai kabineti mahu inga pe tau whi mahino aki. I hanga i tau whanonga me heni ke whakamao popo. Kou tui koe tō wholofola koe nei e tāpunia ke whare alea, mau inga ki tau whakamao popo, mo ha renewed mindset ke whaka tawhia toi tau hala whanonga ke kahau. Malo. Malo bit. Kataki koe ha whakamole anga maheni mai me mipai poate, lawe i pe me whamatala ku holo ake taha miliona e whakamole. Koe ki wharea mai nge. Koe me tahna i kau he whotutu koe ni. O ku to'o ai meeting fee. Kai ke te aha meeting fee ai poate. O tui o mea i lelei pehe pare mea na osi koe whakafua kawa e kau firefighters. Pea koe mea na ne a ko i motuani. Koe nau whakarea o pehe hei kai te nau siitua ki haui ai tāmate awhi. Ke malui ai koloa e kakai. Koe kakai koe ni a strangers. Koe ke nau maheni kai aha nau whelawe i toto. Ka nau hanga o mai e nau whelaulau. I he whahinga wāhenga mō ilo i katoa pe o i hiwa awhi pe koe tahamano. O ka nau hanga o pa nau hau pe koe a whakahokangi. Koe coincidental fo. Ko wharea ki whake mea koe ni ai pehe koe coincidence is how God want to remain anonymous. Koe raki asenita pe mau whataha poate he lulu tai, koe asenita ke tānoa iho mau wāhenga ai kau poate. Panau whotua ngai pe ke pare mia. E lawa whakatatari ate whainga whakaukau koe a pau hake. Tatari e pe pare mia ke mau ngawe e whatahata e mau wāhenga pe ke meeting fee. Pako os introduce mea koe a he whotutu koe ni. Konga e taha, hono whakasisi e whakamore. Ka teu tāte mea koni, nei kai ke lava he kau poate ea avoi te whakataha. Hono i ngahe nei kai ke sai e palani ngāwe. Uri ekipe. Ai whi commitment whakapaanga ia, ai public enterprise e taha. Kai ke aha, nei kai ke asia iha palani pe koha whotutu, pe koha no patset nei allocate ai. Ta whakapo whakatau e CCTV, kai ke nei kai ke aha mea ia he palani. Ka koe uhinga ia na mau ki taimi ai ka ki review ange system yo ono whakalere ngai potu ngawe mahu inga koe ni. Ai au ku ki moa na ia o whakataha ia po ateo au to fitungo fulu. Ka koe lao peheni anga wharea lao. Whakataha tu o taha, at least tu o taha. He mahina ua ko toape. Ai koe baseline ia pe koe benchmarka ke tu ono he tau. Foi temi koe nau whatongiak, koe minimum ia. Ai umahanga rewa to'o, kai lava ke rekureti whalerei, kai mahu inga whokia hono monitor oversight koe oi palani. Ai au ne to'o re vai mo ngai whakamore kai, koe whakataha koe tope wai ki kai, wai ki wahe. Ai koe konga ia ngai whalerei o whai ki he. Nā te kaha mena ke... Oi, malo. Koe ki whepe koe ni ke whakamahino mai mua pia ku kawele te o tonga i he patset whakapaanga e pule anga. I hango lawa lavlavu mole nau paanga i he le te o tonga ka tak whamole mole. Ka kwange pe le te o tonga koe walfit poine nima. Unau lele pe he nau mea. Toi pe taimi ka pau nau tō kore paanga. Mega koe ngai tau mea koe ni nau... Whai pe nau panga unau tānaki. Ko ki mea pe ua whome mole, ka tak pe whaloloa, ka mau inga. Ke mistata ki mamatana, ni wak whakia ku, o whawitai ku lawa ngahi u toileti, huvanga whai tapu i tonga tapuni ia, ani koe matatahi. Ko wawau ia, unga toileti koe ua i wawau.
Kai ki ngā ue. Ko ne ai a pe o Spain Ko le mo tua ki ai ke, wawa. ke mutu tokanga, ke ku whaka ofa te kau tua ia, Ke lava pe weekend. Malo, koe, malo, koe no whaka o sipe ia. From le mo le pe koe, koe wha amu benia ko hi koe mamata to fua. Me kakai ko wawau. Na e hu mai pule anga koni ni na te whawhisi. O whakalahe laiseni o lako laiseni e me wata. O ngai waka ke nau o ki tahi. Kakai ko wawau ia. Kau muri ka toni wawau ke kau saina na manto to e whenga maari. O ku fu whakawale. Ko le pe mua ki mistata mamat. Mohanga mua o whalere iang ia ki whawhok mai mea wawau ki wawau. E toki whika ua mai ngai kau tahamuri. Nere mai mi wawau ku fua ahi ki wawau. Ono mori o nana kai ki nau tui pi whakau laka hapai wawau. Ko ina ki wawau ki seke whafua whaifunua. Te oha ke peke na mahanga. Na mau ui mai kau tama koe ni operator koe mata tofua. Hau ka toa, kau tonga koe toa. Whai mau lotu pe mau hangarewa solova proparema. Ai ua solova ia etu. Nau tāga nau tolu, koe haapai pe lava alo solova proparema wawau. He koe tau historia pe ia. Vailata, wawau. Pe hatu ke mōlo tu o moto whai mea. Ke pambau atu rea. Pe kono mo nina nau si kūnima pepa na whawhetai. Ako lava etu. O si tānge mo whau ho mo whotutu, mo whiofofani. He ko mo te ke pe alo tofo ai ka abai mo eua. Koe ne pe lau o si solova proparema ko ia lau. Tu hifa ufika, taha beki he taha. Ka toka ngai mo tonga ke mane moui. Tai, malo e makolo. Mawivia, malo. Malo, o tui ko lava tau proklama he whiawhini. Paka te whamalo ki he premia, ton premia pepe hoi misa. Ka tau te whita te motoro ko whangong, ko hi ko tau proklama ko ni, tu whanononga te pehu kau, taimi whakau ko tau proklama te tau. Ka tau whaos, tau eklese ki ko siskwais, o tau tamai, alum, lau male manuan, ma whete ki matono tau pepa o nahiri a whaipa tangata. Amen. Kakasoia e programa make koia lai ui hoa wa ke fiafini tuk me ngai me make up ne tim ngai sugar na wa ke fa lang ne ole le ke fitu mo me mai me ai ka wa fa tungi me welcome le ni on saloni wa ka chate tana tohi ko sa so waka